Bertahun-tahun beliau kena musibah itu. Tapi beliau mengatakan, sesungguhnya aku ya Allah kena penyakit ya Allah. Aku kena musibah ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau adalah yang pengasih di antara semua yang mengasihi. Supaya antum tahu. Dalam musibah yang sedang antum hadapi ada rahmat Allah di sana. Ada kasih sayang Allah. Allah tuh lebih sayang sama kita daripada kedua orang tua kita. Allah itu lebih sayang sama kita daripada pasangan hidup kita. Allah itu lebih sayang sama kita daripada anak-anak kita. Allah itu arhamur rahimin. Maka tolong tatkala antum terkena musibah, yang Allah akan berikan ujian untuk mengetahui kebenaran iman antum dengan kasih sayang Allah Azza wa Jalla.